Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamigale Joint Action Committee of Commercial Vehicles Shillong, Lengbaka Central Executive Committee Kaplalong Hakalay Pautarek Unaitung Arhajar Arpawar, Kalaray ban ay jingmut nakabanta ban ay kertengi ki jaka penyengkali neki parking lot ki badan hakitan kumhayo maulong Anjali Muda Kle Yodo Jayaw taxi stand bat gari khana. Kumtaha kabedai bat kani kaseng lengba u chairman uba Wandenbok Jerwa bat u general secretary ba Kershan Bor Renja haga santere unailar arhajar apawar kalapha daka jingtho chu ba sneo ba langdhar menteri kesorkar jilla uba pet yakatanat penroisor nakabenta ban ai jingmut ban bu kerteng no yagidai ki jaka penyengkali niki parking lot haga ba yakayo maulong sha utirat sing parking lot Anjali siya ukyang nang ba parking lot, Muda siya kapan ng light parking lot, Kli Yodo siya Wycliffe's parking lot, Gari Khana siya sajar niyang ti parking lot, ba Jayaw taxi stand siya umanbot parking lot. Jumani ko juni matas ni minister in charge ng ka Muda ba singaw halang ha kalong ba ni ki jingtay ni hapo ka state juni kamtame akun ki parking lot kalong ba kim junam terteng tenak lang jungi kung kaseng hi niwan pa niya kundo ni lembaga nga kun chairman jang Kamigale Joint Action Committee of Commercial Vehicle niwan niya kundo lang ni khot kalong ban tentu ya minister ba in charge ki Muda ba municipal ba bu na ikerten jang ki parking lot kum ka thamyu mulong na ano daga kamdei su no thamyu mulong parking lot di mana ano daga Tirot Singh parking lot kum ka stand juai hate stand Anjali parking lot ya katur mencu ai kerteng da ka jong kabriu ka Anjali ka ba ngimkit ya kata ka dege ini ko mana na kiang ba parking lot kum ta ter ki bon ni ke jaka ki ba ni la ai jumut ya ka state government menta sing ba kuno ban twinin ya kini ki parking lot hang ni apo ka jala ka jumi namar wat ki madan ni subak wat ki stadium go fer lala ai kerteng kan ai par kin bo sanam par nam ta khawat jungi hagi ni ya gini parking lot kun ki kerteng kata ka di jumani kendo kana kalian ke jol sa den chap kalian ka di jerwin ke bolong suitable ka ni ka janga jumut na kalian ke jol paseng tu um sosok pakat hagi dei bakane la ula ne kunno ne man un ham habis lok sha berarti municipal habis lok sha Muda la kinla ne man ya bujri ya kata kerteng hai dei bakane jingkwa ka juni kan di jumani kendo juni